लाइरब कना लेजद्रबसिंग मतेंग पांगबा हाइबसिदगी हेना मरुएबा थबक अमा लेते हाइना मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नेजमा हप्तुलाना फोंदोखरे खुलुमजरी आईएसटीबी पाउमियंग ताबिरिबसिंग तराम उपसरी हौजिक मरुएबा पाउ संदोना पिजरी लाइरबा कना लेजद्रबा अमदी मरायबक थीरबसिंग मतेंग पांगबा हाइबसिदगी हेना मरुएबा थबक अमा लेते हाइना मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नेजमा हप्तुलाना फोंदोखरे वफमसी ngasi Lions Centennial Committee na sinduna Palace Compound leiba lamyan basamyan da pangthokiba Lions Centennial Celebration gi thorom amada mana phongdokibani thorom matuda Lions Club International gi District Governor District 322D Lion Roman Bordoloi Lions Club International gi Vice District Governor 2 District 322D Lion M Gojendra madi atai past District Governor kayana dais da thoba mithung sing oina saruyaki Tormadu mari lenena Lions Club International hodo lamba Melvin John gi mafamda leisu katuna kai khumnabas utki lenena sahi sama surupagi sobini amasu release tawki state asida chahi ni fu hena Lion Club ki damaka thabak taruk laba miu singda governor na memento sing piduna kai khumnaba utki lenena Lions Club ki painting competition da international gi thak tamana phalak laba mahiru singda sosam khudol pot sing piduna kai khumnaba utki Tharonggamari lenena District Governor District 322D Lion Roman Bardoloina lising masama pantara taretagi Lions Club nangasi phawbada lairab kana lejidraba singdamakta kathoktuna miyam gidamakta thabak tawduna lakli ngasidi prithvi gi oina honakliba climate change gi khanduna Lions singna akobi gi phibum sing hena phaganhanaba maike romda thabak sanction minarsi haina appeal tawki Chief Guest oina saruk yakibi Governor Dr. Nezma Haptulana lairaba kana lejidraba amadi marabak thiribasing mating pang bahaibasidagi hena maruiba thabak ama leite hairaduna prithvi asida leiraba mipum khudibakna amaga pau phawdoknaduna hena shanti oina lehanena bohonabada loinana afaba citizen ama oibaga loinana afaba pengak sason tawna bohonabada thaudang lawgadabani loinana cultural social amadi moral welfare activities singda thaudang lawbaga loinana kana lejidraba news singda henba miyang sangbinana ba lion singda appeal tawki to create and foster a spirit of understanding among the people of the world, to promote the principles of good governance and good citizenship, and also to take an active interest in the civic, cultural, social, and moral welfare activities of the people, especially of those who belong to less fortunate sections of the people, such as the blind and the needy. No one service is as great and valuable as the service for the poor, needy and less fortunate persons. Indeed, their selfless service for the poor, needy and less fortunate group of people is commendable. Manipur Sarkar ki Art and Culture Department na sa sige oiba calendar amadi wall calendar ngasi Palace Compound leiba department asige office ta phongkhre thormadu da Art and Culture Commissioner as Delhi Director Dr. K Sushila Devi amadi Culture of Manipur University ki Registrar L Joy Chandra Susarwyaki thormadu da Commissioner Dilip na Manipur ki saktam takpada Art and Culture ki department si yam namru oiba role lawri mathang saitadi Manipur ki wangmada leiba miyam na hena masak khangna bagi damakta Department asina matam chunaba mong the calendar sing puthok na ba thorang tawre haiki Manipuri sakta ibase Art and Culture Department ki sa kogi yam role achuwa ma layesi mayam loni appreciate togi and art calendars in one way si haiba different cultures mayam se akoi na photographs ki mating lawre haraga prithvi da khangna ba koi ta ki maru yana koi masi yam seriously lawjabani Media Certification and Monitoring Committee MCMC Impal East na sinduna ngasi DC Impal East ke complex ta Media Interaction Program pangthokre District Election Officer N Geoffrina Interaction Program aduga mari lenena phongdokhibada
Taramatoi Sub Assembly election the district asigi assembly segment tara the Mikhal Pangthokani Mikhal asibu free and fair oina pangtho onanaba pandam the interaction program asi pangthokani district asigi oina mahak masana chairman oiba MCMC semle masigi mathakta security committee static surveillance team tara video surveillance team amadi atei sub committee kayana polling station summary ga kunsa da yengsin bagalona mirep amadi parties nge mathakta su election corrupt conduct thugaibra haibadu yengsin bagi thabak chathari Election Commission of India ki guideline matungina sel natraga khudol pot piduna candidate masa amadi akaknaba party amabu ka hena thagatpa amadi masa gi ojaba yaba thabak thorom torakpasu thingna na thorang paikali miyam election asigi corrupt conduct thugai bidana santi oina Mikhal Pangtho hanana bohna bada cooperation PBU haki the Election Commission masigi high form of advertisement oigera my campaigning medium oigera masi yam kupna yengselak pa habitare aduna akogi different levels the district level the state level the quick structure malay district level monitoring committee committee certification monitoring committee state level is lady screening committee single lady and a sigi committee sigi role sing amasung quick media houses sing makoi chawu thawdang lagu doribina makoi na su tawbu ya ba ya daba election commission instructions violate tawbu na singba madu singdu highlight tawjage na khoi ngasi meeting pangthok jabani National Health Mission ki makada District Health Society Imphal East na sindunangasi DC Office Complex ta free health camp ama pangthokre camp maduda diabetes mellitus hypertension amadi oral hygiene na chingmada check up tawbada natana lem hidak langthak sing yanthoki Manipur National Democratic Front MNDF ki Wangjing Tentha Youth Committee na sinduna nomagi oba political conference ama Wangjing Tentha kendra gi manung sanba langathil kaithil macha dangarang pangthokre Thormaduda party asigi president Priyo Kumar working president Bijoy Kozam party asigi Wangjing Tentha ki president Muhammad Abdullah Namaro Ibnu Singona Sarwyaki Bijoy Kozam na phongdokhibada nauna semlaba party asina Manipur gi apunbagi saktam ama sakanaba pandam thamli apunba Manipur gi saktam ama purakna mohonabada chawba thodang logani haki अखोगी मणिपुर दा सिंगनी तम्मी हाइबा लेते मणिपुर ना लेगो खुनमा मणिपुरी हातनी सिंगी होइगरा तंगी होइगरा तंग चिंग लोने बो होइगरा अखोई आबा खतो होइगदा बनी वन मणिपुर होइगदा बनी खदोंग नबे यारोय वोट फंगना होने बदा पार्टी खरेना धर्मदे बेस तोबा खरेना जाति दा बेस तोबा मदु अखोई एमएनडीएफ सरकार एमएनडीएफ पार्टी ने आबा ngमोय National Highway thing we have said, UNC Kangi, Kanga thingy bani, Timba Tarvadi, Sarkar Palivanina, Ex the Panvoshino, Wine Panvoshino, Prajada, Ayet Piba, Awa Piba, Aki Kambiba to the Pavataina, Pokweni Kitani, Pariba, Mokwen meeting with the Manipurgi, Praja, Lakayama, Awa, and have said, UNC Kanga the Bani. Delhi Police की Deputy Commissioner of Police Sanjeev Kumar na KCPM siga Andhra Kendra ki MLA Syam Kumar ga mari leinai haina national media da phongdor libasi yumpham yaudabani haina MLA Syam Kumar ngasi ma ki quarter da pangtok pa permission da unaba da phongdokre mana makha tana haikibada national media amasung local media da ngang Delhi Police na lalhulup KCPM sigi poirai maitai phaba ga mari leinana DCP masana Andhra Kendra ki MLA Syam Kumar chanai harik pasi laibak thibani Aina yadaba lup amata ga mari lena dia masung hiram amata da mahak na sogot kibalaiti haina Syam Kumar na phongdoki lisingani tariyata Delhi Police ki special cell ki DCP Sanjeev Kumar masana mahak pu maral pisanduna pharaga korta puthoki edubu ko na maral leiti haiduna thadura khrabani DCP Sanjeev Kumar na sathriba thawanga sei mahak ki rajniti gi amadi masagi mingsa thiana bahona bani haiki ira leiti haiduna ko na mana toba charge kuni maktu dismiss tawduna kakthatuna ai free oina election na dum thena khrabani ai ngasi bawda Haiba unlawful activities and the group of Maiden Late, the Haiba Manipur the base over Ayamba underground. I am not remembering what the totals mean the Kota Orege underground singer and one the PDSC ITM PD Haidana, MLA from PD Haidana and one the bomb attack over, the bomb plant Ramba, Amadi Mapum can no make up like what Hodokia talk about. One the Smith opposite I am live activity Duga. Soon behind the Mokon the party with me as a ex mail in the Basulate, Kalma Basulate. पैसा तो कराना पी रही एमएलए मसागी मां अकाउंट पैसा पी रख पड़ा अदेगी एमएलए की चेक पी रख पड़ा हाउ द मधु मुनि यंग बे इलेक्शन कमिश्नर से मधु मकोई रिपोर्ट से बरम साना तो बी लगदी भैया तना एगी साइट की आई अपील तौरी इलेक्शन मॉडल कोड कंडक्ट सनबेन हाउगबे तगी इलेक्शन कोड कंडक्ट की रूल एंड रेगुलेशन आई मधु कंप्लाई तो तना फॉलो तो ngasi box ale
All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association की Extended Executive मिफम अमा Johnston Higher Secondary School पांगथोक्तुना मणिपुर की एजुकेशन फगतहनबगी मतंग कुपना खन्ना नैनखरे हौजिक लेरिबा फिबम मसिदा मखाताना लेथरबदी एजुकेशन दा यामना साउना अकायबा लाकलगनी UN sina कौरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि खुदकता तोक्तुना ने ताबा पुंसी अमदा पुरकननबा एसोसिएशन की माइकेदगी अपील तौरी मिफम अदुदा वांगांखिबसिंगना ओजासिंगे सर्विस कंडीशन दा अवाटपा मेनखत पिदना अमदी मखोगी फिबम फगतहनना मणिपुर की एजुकेशन फगतहनबा ngamloi हाइबा वाफम सिंग फोंदोनकी हौजिक पावगी मरथना अतेनो ब्रेक अमतंग लोमिनेशन BSNL 3G data sizinabada khwaidagi nungairaba yamna suhongba unlimited data plan sing leiraba charging amasung billing yamna transparency oiba adomgi WhatsApp sizinabada YouTube video streaming chatting gaming banking mail thaba video calling newspaper reading adomgi mobile dagi irailaina yare Live School, Ghari Makhalekai, Airport Road, Imphal. Admission open, standard pre-nursery to class 9. pre-nursery amadi nursery admission ki sale lawzaroi Computer class, music class, smart class, CCTV camera, van services, bus services, yoga class and physical training. Separate boarding for both boys and girls. Admission start from 21st November 2016. Reopen 3rd January 2017. Sky Hospital Porompata, CIS Amasung Lungs Care Center, Hangdok Cheri. Facilities in the bronchoscopy service, respiratory ICU, light training oiraba, short from the Gilena Sing, Layengba, OPD Gimatam, Leva Posagol Sen Tanja, Nutil Pung Anidaki Pung Om Pava. Please call or contact reception. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Ganesha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 11th foundation course for classes 6 to 10, which will be started on 16th January 2017. Our toppers in the SSLC examination 2014 are: first position as Sterliza Anoli, second position as Linthuidi, third Nuya Nangbam, sixth Mira Sinam, and 21st Bameshore M. Hurry, limited seats. Break matungda mo kana taram nuksari makata ba paw pizari DIPR na phong ba hadag sai gi calendar da England international polo player Kabe Attract amadi Rowena Stitch Barina khambat hoi bigi phizol setuna loktak pata number photo hapsilak dibasi kari arthano haina akhang he kya na hangnaragli Morang Kalirol gi wari da yaur belam masi culture sago nariba khambat hoi bigi phirol bu foreigner ani asina selaga namliba photo bu Manipur Sarkar gi makhada leiraba DIPR na phong ba calendar da yahol lakpada angak pasu phongdok naragli Singzu Festival hanak chahi gi su khangabok taliba MMRC and Unity Park ta thasi gi tang pungani pan da gi February gi tang nipan phaw pangthok lagani Save our culture and identity haiba wakhalon da pangthok kadaba festival asi Singzu yokalup ki makhada Singzu Festival Committee na singadabani haina ngarang Manipur Press Club da pangthok pa permission ga unabada committee gi convener Rakesh Naurem na haikre mana makhata na hakibada na ki oba thorum kaya yauna pangthok kadaba festival asida Singzu makal sing khucha haiba gi potok sing amadi laiteng gi oiba polam sing gi punna store cham ga yankhai henmana saruk yagni festival asida Marathon musical night amadi asena chingba changdam naba kaya su yaugani haiki ado topa point amana masi ko ipairon thamam ji apai chingtam punna bunda na thuka bunda na chingi meaning na lojara na masi unity amani ka sama sa Rhythms of Manipur Imphal gi Taratri Suba Production Loktak Pat Yumpham Oiba Fusion Music Loktak ngarang Haunabi Matungina Lambu Khana Khongdaliba Manipuri Zawai Maruki Sanglian da Phongdok to Miyam da Utkre Thoramadu North East Zone Cultural Center Dimapur State Member Dugal Progressive Artist Laboratory Pal gi Director Su Oiba and Tiken Amadi Rhythms of Manipur gi President Likmaba Manibabu Nasharu Yaki and Tikena Phongdok Hibada Manipur gi Ariba music instruments sing asi magul later Lajarabasu Marwaina Penana sing masing asi masak khangbiba wat pagum na lairiba si
yokhadnaba thabak paikhatpa matam oire haiki Rhythms of Manipur President Lingmaba Manibabuna India gi oina thumhi chendaba ising icham pat sangi manungda maru oiba ama oriba Manipur gi loktak asibu kanbada mateng kharada oriba su pangma ngamgani habigi wakhalonda fusion music asi puthokpani haiki tungda hobom nisesona direction piba minute nipu mangarom sangba loktak fusion music miyam du khudol tamki CPI-M General Body Mifam Pangthok Tuna Election Committee Sem Claim Mifam Maduda Party Sigi Maru Bamiyo Kiana Saru Yaki Hari Amukan na break amatang lominas Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok chikpa, tang chikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsa putna puthok saba, Oza. High up in the bright blue sky, spread proudly our school flag fly. We hold our heads high, for we work in joy, learn with fun, and grow with dignity. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in education. Changi labor solakpadagi producing aktaba, akchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hanga nungayaktaba singidamak, amatta ngayaba upaidi, Jolib Syrup, amasung Jolib Capsule Root Changi Sinavio. Admission open rank holder student kaya puthokraba amata ngairaba center secure genus kital fa class 10 fawgi manung dalaiba angang singi brain phagatnaba competitive exam da kanaba training kaya Sunday amadi holiday sing da pije mid brain activation math calculation in second amadi chimpa phanaba technique asini singba class 6 mathaki oina soft skill amadi grammar su hapsari amukana taram lokchari makataba pau pijari Kumbi Kendra the BJP ki mere onar honorable Dr. KS Manjor ki house campaign hodokre Dr. KS Manjor na hai ki bada BJP ki ticket phangduna Kumbi Kendra da mai pak pangam lagani hai ki Special Leprosy Awareness Campaign ki sorgam oina State Coordination Committee ki mifam amangarang lampel pata leiba Max ki conference holder pangthokre State Leprosy Officer NLEF Manipur Sindra pangthokiba awareness campaign adu da Health Commissioner PK Singh State Leprosy Officer NLEF Dr. W. Khoibi Devi amati atai official kya saruyaki Dr. W. Khoibi Devi na miyam da leprosy ki matang da hian ba wakhalon pinana ba awareness campaign asi pangthokpani haiki leprosy ki maramda leprosy ana basi karino masi karino ta honmano masi kamani la yengani masi kamani phangani haibado atu akam kadena na ko ni te na yahuni ni pandemani International Association of Lions Club ki Manipur region nangasi miyam da ya Paujel Piba Kongsat Ama Impal Manung Chakre Manipur the Labor Lions Organization District Yauna Lions member Kiana Saru Yaduna Lamyan Basangan Dagi How Kiba Kongsat Adu News Sakon Powder Salamatunda Anand Singh has secondary crossing Dagi Amuk Hanna Lamyan Basangan Dahalaktuna Lamtung Pam Oiki Tonga Party the Lam Labami Kundamana Indian National Congress the Yorpada Kumbi Kendra MLA S Birana Harau Tayamna Okre Wangu Tirakong, Toba Lekai the Labor KS Ibolgi Yum the Pangto Patarumaduda Nauna Congress the York Level Singda MLA Langyan P Amam Kudul Tamduna Harau Tayamna Oki Serbia Satriba Nations Cup the India team the Serbiaribi Manipur Sanarabi boxer Sarjubara quarter final the Mai Park to the semi final Sankre Mahna quarter final the Yumbu team Serbiagi Judo Beach Katrina Abu Ahan Bar round the mighty Piduna semi final Chankibani Nasanubidang Yumbu Uriba Serbiagi Brankovic Angela ga semi final the Tangnaragani Hozolo Slopadamoro Pau Makan Pizari
लाइरब कना लेजद्रबसिंग मतेंग पांग हाइबसिदगी हेना मरुब थबक अमा लेते हायना मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नेजमा हब्दुल्लाह ना फोंदोखरे हौजगिरी आईएसटीबी पिजबा पाव मतंग सलूशन जरे मियंग ताबिरिबसिंग अमकन खुरमदरी लान थौरम मालेम ताइबंगपान असिदा अखोई ख्वाइ पुमनमकपु नाउकोन बिरंबा थोकचोम मनी मैतैना मागी नुसिजरबा इमुंग मनुंग सागै नातै मरुप मपांग ख्वाइ पुमनमकपु थादोकलमलगा हौखिबा चैचत मापन था अमा लिसिंगनि 18 कुमजा वाक्सिंगी 12 पानबा दिंथौकाबा निमित्ता सिदबा मपुगी खुया खादा लेरांग लेनम ओइना तिनजख्रे लागलिबा चैचत 19 था अमा लिसिंगनि 18 कुमजा वाक्सिंगी 13 पानबा इराई निमित्ता मांगानी लेहुन तमजरगा लागिबा चैचत 18 था अमा लिसिंगनि 13 कुमजा वाक्सिंगी 22 पानबा सगोल सेन निमित्ता लेखिद्रबगी याइबी थवाइना मपुगी लेकोंदा इंगना चिकना लेजरुनबगी दमक तेंगबानबा मपुगी मिंखै सक्सेस होंजबगा लोइनना ngamjaba hairang lerang खरदंग कच्चगनी थौरम असिदा अहलमन मरुप मपांग अमदी इमा इबेल ख्वाइ